Turabasuhuje mwe mwese abakunzi ba Minembwe Capital News muherereye ku migabane itandukanye. Turabakiriye umwanya w'amakuru kuri Minembwe Capital News mu masaha ya mu gitondo. Uyu munsi ni ku itariki 3 z'ukwezi kwa 11 2025. Turabibutsa kandi gukora subscribe abatarayikora bamaze kwikora namwe turabashimiye cyane. Amakuru yacu rero turaza kuba twibanda mu misozi miremire y'umurenge, tuze gukomeza muri territoire ya Kabare, aha ni muri Kivu y'Amajepfo hakomeje kubera imirwano itorosha guhuza Alliance des Fleuves Congo ndetse n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Congo. Turaza kandi kuba dukubitira za Lubumbashi hakomeje kuvugwa umwuka mubi w'intambara yo guhuza amoko aho mu mujyi wa Lubumbashi. Tudatinze rero reka duhere amakuru yacu mu misozi miremire y'umurenge mu karere ka Minembwe. Abaturage baho barabangamiwe kugeza kuri ubu batarabona imiti, ibiribwa n'ibindi byinshi bitandukanye byavaga mu yandi materitware cyangwa se mu yindi miryi itandukanye yabo Bukavu ndetse na Uvira, kuva ingabo z'u Burundi zafunga inzira imwe bari basigaranye. Kugeza kuri ubu ubuzima bukomeje kuja habi. Ibi rero bikaba biri kwibasira abantu bafite indwara zidakira bahora bashaka imiti buri gihe, hakaza kuba n'abandi bamaze kugira mu zabukuru nabo bibagora cyane iyo bafashwe n'indwara kuba batahise abona imiti ako kanya, gutakaza ubuzima biba byoroshye. Hari kandi kuba barafunze inzira yo kubona imyunyu, kandi abaturage ba Minembwe bari bubakiye mu kuba babona imyunyu bakaza kuba baheza n'inka zikororoka ndetse zikakamwa n'amata bakabasha kubaho mu buryo bwiza. Kugeza kuri ubu rero muri kimwe abarundi bafatiyemo ingamba bavuga ko imyunyu itemerewe kugira hariya hantu, hanyuma inka zigashira abagapfa n'abasaza bakaza kuharangiriza ubuzima. Hanyuma umugambi wabo wa jenoside no kwica abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge babarizwa muri aka karere ukaba urakomeje no gushirwa mu bikorwa n'iri huriro rwana ku ruhande rwa leta ya Congo ndetse na guverinoma ya Kitega. Kugeza kuri ubu rero bagifite umugambi wo gukomeza gufunga inzira bataragira icyo bibwira kuri abo baturage batuye muri imisozi miremire y'umurenge. Bityo abantu bararamitse batera hejuru bamagaza amahanga. Kugeza kuri ubu nta n'abaravuga kuri iki kibazo c'abaturage bari kwicwa bicishijwe inzara muri iyi misozi miremire y'umurenge. Naho uwitwa Munigantama rero kuva yagera muri ibice byo mu misozi miremire y'umurenge cyane cyane mu karere ka Bijumbo akunze kwitegemza kagenzurwa n'ingabo z'abarundi ndetse na FARDC, akomeje gukora ibikorwa by'ubu bitari byiza mu gushishikariza abasore batuye muri iyi misozi, ababwira ko bagomba kujanwa bakagezwa i Buvira hanyuma bakaja i Burundi ku mashuri cyangwa se bagahunga, kuko ngo bafite umugambi wo kurasa atwirwaneho bakayirangiza, ko mu gihe aba basore baramuka batavuye muri aka gace bizabagiraho ingaruka, wenda haba uwagiye muri twirwaneho cyangwa se uri mu karere kari kuberamo intambara bikaza kuba bizamukoraho. Ibi nibyo abwira abo basore ndetse n'ababyeyi babo muri aka karere ka Bijombo, agakomeza kubamanura berekeza Uvira. Ariko amakuru dufite kugeza kuri ubu abajanwe baracari Uvira kandi ntibafite kuhava, kuko bafite imigambi itari myiza yo kubajana Kisangani bakaja gutozwa bakaba abasirikare ba FARDC, hanyuma bakazahabwa intwaro bakagaruka kurwana muri imisozi miremire y'umurenge, kuko ari propaganda iri gukoreshwa na Munigantama afatanyije na General Gasita ndetse na Masunzu. Andi makuru akavuga ko rero mu gihe batajanwa Kisangani bazajanwa i Burundi bakaja gutozwa, barangizwa bakagarurwa n'ubundi muri iyi misozi bakaza kurwana ku ruhande rwa leta ya Congo, barwana na bene wabo ndetse n'ababyeyi babo basize muri aka karere ka Bijombo. Benshi bo mu banyamurenge rero bakomeje kwamagana ibikorwa bibi by'akagara bakomeje kugaragaza mu guteza umutekano muke muri bene wabo cyangwa se kwifatanya n'abanzi kugira ngo bakomeze bahungabanye abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge babarizwa muri iyi misozi miremire y'umurenge. Ibintu bikomeje gufata indi ntera bigana ahabi kubera umwuka mubi ukomeje gutegurwa n'aba bantu batandukanye barwana ku ruhande rwa leta ya Congo. Nk'amakuru twagiye tugaruka mu minsi yashize yagaragaje uwitwa Muhamiriza Jean Sikoye ndetse na Kamanzi baje kuri televiziyo y'igihugu ya Congo bagatangaza ko nta jenoside iri gukorerwa abanyamurenge, mu gihe bagize ibyumweru birenga bingahe bimiririwe mu kanogo kamwe ka Minembwe batemerewe kuhava ngo baje ahandi. Nkuko babigerageje bakubiswe abandi baragarurwa basubiza iyo bavuye, bababashije ingabo z'u Burundi ico zibaziza kugira ngo zongere kubasubiza iyo baje baturuka, kandi bashaka kuja guhaha bababwira ko itegeko ryavuye hejuru. Kuva rero izi ntambara zatangira muri imisozi miremire y'umurenge, abanyamurenge bakunze kugaragara biyita abapatriote bashikira leta ya Congo kwica abaturage bene wabo bo mu bwoko bw'abanyamurenge, ahanini baterwa no kubura imirimo cyangwa se ubukene, bakaza kwisunga iyi leta ngo barebe ko uyo barengereza kabiri. Bityo rero tukiri muri Kivu y'Amajepfo, reka tubanze dukubitirire muri teritware ya Fizi.
mu minsi yashize haranzwe n'umwuka mubi wahuzaga ingabo z'abafurero ndetse n'iz'ababembe ziyobowe na Yakutumba n'iziyobowe na Ngoma Nzito ku ruhande rw'abafurero zaje gukozanyaho karahava mu bice bitandukanye za Rulimba ndetse na Misisi. Saha gusa ndetse n'ababuyu baje kuba bakozanyaho n'abandi bafurero, nako ababembe za Kirembwe nabo bakamirwano itari yoroshe yahitanye ubuzima bw'abaturage. Kugeza kuri ubu rero aya makimbirane akaba yageze mu mujyi wa Lubumbashi, ahatuye abapfurero baje kuba bagerageza gukora imirimo yabo y'amaboko, abandi bagashinga amaduka, bakaza kuba baribasiwe n'abo mu bwoko bw'ababembe bifatanyije n'abandi bavuga imigwi Lingala, bavuga ko baje kurasa abavuga igiswahili. Aba bapfurero nabo bakavuga ko bagize iminsi bibasirwa n'iyi mitwe yitwaje intwaro ibarizwa ahantu aho batabazaga. Bamwe bavuga ko kugeza kuri ubu bamaze gukomereka, abandi bahatakarije ubuzima nyuma yo kugabwaho ibi bitero. Abapfurero rero barizwa muri uyu mujyi wa Lubumbashi batabaje inzego za leta kubaba hafi ndetse no gukurikirana kino kibazo bagize cyo kuba batotezwa bakamburwa ibyabo, yaba amamoto ndetse n'amaduka n'ibindi byinshi bitandukanye. Uyu munjyane rero umaze gusenya ibitari bike, yaba amaduka ndetse n'amazu n'amakanisa abarizwa muri ahangaha asengeramo abo mu bwoko bw'abapfurero babarizwa ahangaha. Nyuma rero y'aho bakomeje kugabwa ibitero n'iyi mitwe, nabo bigira inama yo gushaka intwaro kugira ngo birwaneho bakoresheje imbunda ndetse n'indi bigwanisho bya gakondo harimo imihoro n'ibindi bitandukanye. Saha gusa humvikanye imvururu mu minsi yashize Ruvunge, abapfurero nabo basubiranyemo bonyine kuri bonyine, urebye ukabura icyo bapfa. Ibi bikagaragara ko ari ubuyobozi bwa FARDC cyangwa se guverinoma iyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi wanyanyagije intwaro mu baturage b'Abanyekongo, abita Bazalendo kugira ngo barwane na Alliance du Fleuve Congo. Ariko kubera kutagira ubumenyi buhagije mu gukoresha intwaro cyangwa ngo babihugurirwe n'abazibahaye, bazikoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bakibasira abaturage ndetse no gusubiranamo bonyine kuri bonyine, dore ko nabo ari abaturage nubwo bagiye biheza amapeti biyita abajenerali, abandi abakoroneri, bakagirira n'amakundi cyangwa se amagurupe bagenzura. Kugeza kuri ubu ibice bikigenzurwa na leta ya Kongo bikomeje kugaragaramo umutekano muke, nubwo bahiga abatutsi ariko n'abandi baturage b'Abanyekongo bahabarizwa nabo umutekano wabo ni hafi ya ntaho. Tukiri muri iyi ntara n'ubundi reka tunyarukire muri teritwari ya Kabare, aha ni muri Kivu y'Amajepfo. N'ubundi habaye imirwano mu minsi yashize ku itariki ya mbere z'uku kwezi kwa 11, aho hari muri weekend y'iki cyumweru kirangiye, aho imirwano itari yoroshe yaje guhuza AFC ndetse n'Abazalendo n'ingabo z'u Burundi FDLR ndetse na FARDC mu bice bitandukanye byo muri iyi teritwari, bakaba byaratumye Alliance du Fleuve Congo yigarurira ibindi bice bitandukanye bibarizwa muri Kabare. N'ubundi harimo nka Ruhago, Bwegera, Irega na Katsoba. Iyi mirwano rero ikaba yaratangiye ahagana saa sita, ikaba yarumvikanyemo urufaya rw'imbunda rutari rworoshe, harimo nini ntoya, byaje kurangira Alliance du Fleuve Congo n'ubundi yigaruriye ibi bice, yirukanye iri huriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Congo bikomeje gutoteza abaturage batuye muri iyi misozi, kuko biri mu mahame agenga Alliance du Fleuve Congo. Iyo bagabwaho igitero barasubiza, kandi iyo basubije bigize umwanzi kure, bakigarurira ibyo bice umwanzi yari arimo, kugira ngo abaturage bose bakomeze kubona umutekano usesuye bidegemza mu bice bya Congo, kuko ari abakongomani kimwe n'abandi bagomba kubohorwa bakabona umudendezo uhagije. Ukubitiye muri Kivu y'Amajyaruguru rero naho imirwano irakomeje hato na hato y'Abazalendo ndetse na FDLR n'abandi bose barwana ku ruhande rwa leta ya Congo bahanganye na Alliance du Fleuve Congo, aho igenda ikora amasuku mu bice bimwe na bimwe muri Rucuru ndetse na Masisi na za Rubero umunsi ku wundi, kugira ngo abaturage bose barushirizeho kubaho neza mu buzima bwiza, dore ko ari muri bimwe byatumye Alliance du Fleuve Congo cyangwa se M23 MRDP twirwaneho batora intwaro kugira ngo umunyekongo abe umwe kandi agere ku iterambere rirambye. Naho rero umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se umujyanama wa Perezida Donald Trump, Masade Burus, yatangaje ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ko afite ubushake bwo kurangiza imirwano cyangwa se bwo gushaka umutekano w'akarere u Rwanda nabwo ruherereyemo mu burasirazuba bwa Afurika, bishingiye mu buryo akomeje kwitwara mu biganiro biri guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amahame bamaze gusinya bahagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakaba biri kubera i Washington. Ibi yabitangaje nyuma yaho yari amaze gukorana ikiganiro na Ambasaderi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungire waruheruka mu nama yaberaga i Paris mu Bufaransa. Kugeza kuri ubu rero bakaba baraganiriye no ku bijyanye n'ibiganiro biri kubera i Doha muri Qatar,
bihuza Alliance du Fleuve Congo ndetse na guverinoma iyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Nubwo inshuro nyinshi rero guverinoma ya Congo yagiye irenga ku masezerano cyangwa se amahame y'amasezerano bari bagiranye, ikagaba ibitero hari ibirindiro bya Alliance du Fleuve Congo, ikongera gukurura umunjyane ndetse n'imirwano ikongera ikubuka. Kuri ubu rero uyu mujyanama wa Donald Trump yatangaje ko asaba guverinoma ya Congo gushyira mu bikorwa iby'amasezerano avuga y'i Doha ndetse na Washington kugira ngo umutekano mu karere wongere wimakaze, abaturage bose bagende uruja n'uruza kandi umutekano ube ishingiro ry'iterambere. Turabashimiye mwebwe mwabaye hafi ya Mirembe Capital News, ubwo twabagezaho amakuru nk'ibisanzwe ni Fidel, turabararikira kubana natwe mu masaha ya nijoro.